салом бинандагони арҷманд, имрӯз 10 ноябр аст ва ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи барномаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. дар ҳоле ки нерӯҳои Русия аз минтақаи Херсон ақибнишинӣ кардаанд, дар Тоҷикистон пуштибонӣ аз таҷовуз ба хоки Украина коҳиш ёфтааст. баъзу қимати ҳамин ҷанг шуд, файзи баракат гум мешавад. писари Саймумин Раҳимов, ҷаҳонпаҳлавони Тоҷикистон, барои қатли бераҳмонаи як сокини ноҳияи Варзоб ба 20 соли зиндон маҳкум шуд. 100 000 тоҷики муқими Қазоқистон дар шаҳри Остона соҳиби маркази фарҳангии худ шуданд. 11 филиалро ҳам кушодем дар тамоми саросари гӯем Қазоқистон. ба ҳисобҳои вазорати дифои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, дар ҷанги 8-моҳаи беасоси Русия алайҳи Украина 100 000 низомӣ аз тарафи Русия ва ҳамин қадар аз тарафи Украина кушта шудааст. То ҳол ин азимтарин омор дар бораи талафот дар ҷанги Украина мебошад, ки аз ҷониби як мақоми ғарбӣ нашр мешавад. дар ҳамин ҳол нерӯҳои украинӣ ба муқобила бо ҳамлаҳои нави Русия дар минтақаи Донецк ва Русия ҳуҷумро дар самтҳои Бахмут ва Авдеевка идома медиҳанд. ин дар ҳолест, ки вазири дифои Русия Сергей Шойгу ба артишаш амр додааст, ки аз соҳилҳои ғарбии Днепр дар вилояти қисман ишғолшудаи Херсон ақибнишинӣ кунанд. Зарангези Наврӯзшоҳ бо охирин хабарҳо. бо эълони ақибнишинии Русия дар Херсон рӯзи чоршанбе ҷанг дар Украина ба марҳилаи нав ворид шуд. вазири дифои Русия Сергей Шойгу фармон додааст, ки низомиёни ин кишвар соҳили рости рудхонаи Днепрро дар Херсон тарк кунанд. ба берун бурдани нерӯҳо шурӯъ кунед. барои интиқоли бехатари таҷҳизот, аслиҳа ва сарбозон чораҳои заруриро биандешед. Украина ин хабарро эҳтиёткорона қабул кард. Михаил Подоляк, мушовири президенти Украина, ба хабаргузории Reuters гуфтааст, қисме аз нерӯҳои Русия дар Херсон мондаанд ва зуд аст, ки ҳаракати Москваро ақибнишинӣ донист. шаҳри Херсон, маркази вилояти ҳамномашро Русия дар рӯзҳои аввали ҳамла ба Украина ишғол кард. даст кашидан аз он бохти ҷиддии Москав дониста мешавад. ба низомиёни рус амр шудааст, ки ба соҳили дигари Днепр гузаранд. Москва эълон кард, ки дигар имкони таъмини нерӯҳояшро дар Херсон надорад. нерӯҳои Украина дар чанд ҳафтаи гузашта ба самти ин шаҳр пешравӣ доштанд. Русия бо шитоб талоши кӯчонидани даҳҳо ҳазор сокинро дорад. Киев мегӯяд, низомиёни рус мардумро маҷбуран берун мекунанд. Москва исрор дорад, ки сокинонро ба ҷои амн мекӯчонад. субҳи чоршанбе нерӯҳои Русия бо паҳподҳо ба шаҳри Днепр зарба заданд. ҳафтаҳои ахир Украина аз ҳамлаҳои паиҳам ба зерсохторҳои стратегӣ, махсусан иншооти энержӣ ва амборҳо хабар медод. дар зери матолиби мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳимоят аз Украина дар муқобили Русия қавитар мешавад. корбарон менависанд, бо ин шева шикасти Русия, ки бе далелҳои қавӣ ва бо баҳонаҳои гуногун ин ҷанг дар Украинаро сар кард, наздиктар мешавад. ин дар ҳолест, ки охири моҳи феврал бо оғози ҷанг бархе аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ шадидан аз Русия ҳимоят мекарданд. ҳоло ин пуштибонӣ камтар шудааст. дар расонаҳои Тоҷикистон ё суҳбатҳои сарироҳӣ сокинон мавқеи худро бештар бо орзуи ҳарчи тезтар тамом шудани ҷанг ва бозгашти сулҳу осоиш баён мекунанд. дар ин бора гузорише дорем, ки ҳамкоронамон Барот Юсуфӣ ва Искандари Фирӯз омода карданд. бо гузашти зиёда аз 8 моҳ аз ҳамлаи Русия ба Украина, назари сокинони Тоҷикистон ба ин ҷанг тағйир ёфтааст. акнун дар суҳбатҳо ё шабакаҳои иҷтимоӣ пуштибонӣ аз Русия, мизбони садҳо ҳазор муҳоҷири тоҷик, камтар ба мушоҳида мерасад. коршиноси тоҷик Абдумалик Қодиров мегӯяд, мавқеъгириҳо дар ҳоли тағйиранд. و این گویم که تغییر موقع نه اونقدر مقابل جنگ چقدری که نزدیک با مقابل جنگ مخالفی شدید این جنگ نباشد هم ولی ضد کشتارهایی که در این جنگ رخ داده ایستادن میباشد. ба қавли Қодиров, тағйир дар ҳоли пеш омадааст, ки дар ҷанги Украина теъдоди аз тоҷикистониён низ қурбон шудаанд. ҳамчунин қарори ба серсозӣ ё мобилизатсия тоҷикони муқими Русия ва хонаводаҳоро дар Тоҷикистон нигарон кардааст.
با مشاهده قادیروف بی‌طرفی مقامات تاجیکستان نیز سبب شده است که تقریبا 3/1 طرفداران روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز تغییر نظر کنند. نه قزاقستان نه ازبکستان 1,500 کیلومتر دروازه سرحد با افغانستان ندارد. این خیلی دردسری که ما داریم و اگروزه که ما داریم، تهدیدی که ما داریم و یا ندارم. با عوض این تاجیکستان رنگی و یا نه گاز نه نفت ندارد که کمتر مستقلتر برآمد کند و مستقلتر گپ زند. برای همین من فکر میکنم که اینجا پوزیسیون دولتی ما خوب که ما طرفداری نمیکنیم. ما ممکن گپ نمیزنیم لیکن طرفداری نه این طرف نه وای طرف نمیکنیم. در همین حال مطبوعات تاجیکستان بخصوص مطبوعات دولتی در مورد جنگ روسیه و اوکراین سکوت می‌ورزد. هرچند در مطبوعات مستقل احیانا از این جنگ یاد می‌شود، اکثریت به خاموشی برتری می‌دهند. بهانه یا دلیل این است که ناخواسته به مهاجران تاجیک در روسیه آسیب رسانیده شود. شما به من 10 عائله را نامبر کنید از همسایه خودتان که بر زندگیشون به روسیه وابسته نیست. در هر دهمین عائله یا که در هر پنجمین عائله در تاجیکستان یک نفری است که زندگیش از بود و باش مهاجران در آنجا وابسته است. و همین خاطر اونها نه نظرشون میگویند نه اصلا نظر دارند در این مسئله. بهتر است که اونها خاموش باشند. یک راهی اظهار موقع در تاجیکستان آرزوی ختم هرچه زودتر جنگ در اوکراین است. اینجا هم گفته می شود که آن با کار و درآمد مهاجران تاجیک و همچنین اقتصاد تاجیکستان تأثیر منفی دارد. حتی روس‌هایی که از بسیج در کشور خود گریختند شرح نمی دهند. اگه تمام شود خوب باقی زمستون پیش خال بازو اگه یا چی بگو ما یا شهروندی نامه دونم کار نداره مثلا چیزا. Можно без комментариев все-таки. Да, экономика Россия, Федерация России تاثیر میکنه. لیکن با مهاجران بله کمی تاثیر می‌یابد. مرکزهای آموزش افکار جامعه نیز از این موضوع پرهیز میکنند. میگویند هم سیاسی است هم جنگ مربوط به روسیه است. ولی آرزوی تیزتر تمام شدن جنگ خود بیانگر موضع‌گیری بسیاری از ساکنان تاجیکستان است. محاکمه پرونده کشتار مدهیش جوان 23 ساله محمد جاوید زاکرزاده در شهر دوشنبه به آخر رسید. دادگاه با وجه‌های ایبدار کننده دولتی درباره گناهکار بودن سید احمد رحیمов پسر سید مومین رحیمov قهرمان جهان اومد به گشتی سامبو راضی شده او را به 20 سال زندان محکوم کرد. خود سید احمد رحیمov که کشتار را اعتراف کرده است در سخن آخرینش از دادگاه خواسته بود که به او حکمی سبکتر دهند. جزئیات این مرافعه دادگاهی را همکارانم علیشیر ظریفی و امیر ایسایف پیگیری کردند. دادگاه شهر دوشنبه سید احمد رحیمov پسر جهان پهلوان سید مومین رحیمov را که به اتهام کشتار ایبدار میشد به مهلت 20 سال محکوم به زندان کرد. قبلا ایبدار کننده دولتی عین چنین حکم را از دادرس طلب کرده بود. از قرار دادگاه طرف محکوم شده اظهار ناراضگی کرد. سرحمایه من طرف مرافع سوده اظهار پشیمانی کردند. از که دور کردهشان صدقاً پشیمانی به شما میرفتند. همین را از سود خواهش کردند که همین حالت‌ها بین‌الملل گرفته شوند و نسبتشون جزای سبکتر تطبیق کرده شوند. و از طرف خویشاوندان سودشونده گفتن هموند که با جبردیده ها با پدر و مادر او با مبلغ 52,000 سومانی همچون ضرر معنوی آنها پرسیدن برده رسانیده شده است و آنها در بعد قبول کردن همین مبلغ وعده کردند که در سود آمده از دعوا دست میکشند، اما با گفته خود نایستادن. ایده‌های پولگیری و از دعوا دست کشیدن را خانواده جوانی کشته شده محمد جاوید زاکرزاده به اساس خواندند.
онҳо гуфтанд нисбати ҳукми додгоҳ эътироз надоранд. нисбати ҳукми суд розиам. Барои чӣ? ба хотире ки кӯдаки ноболиғ дора. ба иттилои вазорати умури дохилӣ Саидамад Раҳимови 22 сола Муҳаммаҷовид Зокирзода сокини ноҳияи Варзобро ки ҳамдигарро мешинохтанд бо 17 зарби корд аз ҳаёт маҳрум сохтааст. ин ниҳод мегӯяд ҳодиса 5 август дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсии Душанбе ва дар заминаи Қарз рух додааст. ба мурофиаи додгоҳи имрӯза ки ҳукм эълон шуд ба рӯзноманигорони радиои озодӣ иҷозаи ворид шудан ба толори додгоҳ дода нашуд. бинандагони азиз, ҷузъиёти бештари ҳодиса ва гузориши муфассал дар ин бораро метавонед баъд аз ин барнома дар вебсайти озодӣ.орг тамошо кунед. 2 моҳ пеш дар Қазоқистон маркази ҷумҳуриявии фарҳангӣ ва этникии тоҷикон таъсис ёфт. Маркази фарҳангии тоҷикон фаъолияти қариб 100 000 тоҷиктаборони бумии Қазоқистонро танзим мекунад. Хабарнигорони радиои Озодӣ Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Фарзон Муҳаммадӣ зимни сафар ба шаҳри Остона бо Акбарҷон Исмоилов, раиси маркази фарҳангӣ ва этникии тоҷикони Қазоқистон суҳбате доир намуда, ибтидо пурсиданд ки ин марказ корро аз чӣ шурӯъ кардааст. бале, маркази фарҳанги этникӣ республикавии тоҷиктаборони ҷумҳурии Қазоқистон назди ассамблеи халқи Қазоқистон 2 моҳ пеш таъсис ёфта шуд. 11 филиалро ҳам кушодем дар тамоми саросари гӯем Қазоқистон. خب بگوید که در زندگی هر روزه مثلا مردم تاجیک‌تباران قزاقستان این مرکز فعالیت مرکز چه تاثیر دارد؟ این مرکز فرهنگی ما نه فقط مشکل‌های فرهنگی بلکه این مشکل‌های اجتماعی، مشکل‌های اقتصادی، مشکل‌های سیاسی این چیزها رو به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن اون حرکت میکنیم. ما چند روز در میان تاجیک‌تباران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک‌تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات‌های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات‌هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله یا خبر دارند و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادند؟ اینجا دو سه مشکلی هست. همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و می باشد. اینجا مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازت نامه مؤلف همون برنامه و از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها. آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله رو امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟ حاضر نه، زیرا اینکه تأسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله خیلی یاردم دادگی هستند. دائم حتی سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکانی یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودن و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل و خیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است، یعنی با همین زمان با همین طلبات گوییم زمانوی قطعی که آمادگی هستند برای هوای این مشکلی پیدا شدند. شکلی پوره این گزارش و گزارش های دیگر را از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک پیدا کنید. خوش باشید.